Ta tiro hi ana, te reo take ake o te tai tokera, me tana oranga tonutanga, I wainga nui ngā whakatipuranga āharea kene. Ka whai tēnei I te whakapōtaitanga o ngā tauira e ruarau o te Wānanga o Aotearoa ki Whangarei I te ringa parawa I tēnei rā. Kei tā mātou karere I te tai tokera, kia Raniera Harrison, ngā whakamahuki. Nuku tawhiti ana te karawhi o Te Reo Māori. Me he kāpehu whetū I te rangi ko te whakareanga kaikororo Maori hou o te raki. Ki te whenua. Our people see the value in learning to the highest levels. You know, it's now not enough just to acquire the language. It's about becoming, he tohunga I roto I te reo. Me te mea hoki ki Whangarei te renga parawa whakarauika mai e ko tōna ruarau ngā tauira I whakaihuaka mai I tēnei rā. Kei te takiwa o te rima te kaupai heneti o era he kai haka no ngā tini kapa haka po te rohe. Ka we waiho ki te atamira. Wa tātou tikanga, wa tātou reo, wa tātou mahi katoa, a taunga katoa, a tupuna. Ka we waiho ki te atamira. Whakahokea ki te kāinga. Me te tautoko hoki rā te māngai arohe o te tai tokerau ki te puari whakahare o te matatini, ko whiwhi I aia tōna tohu mo te pīnakitanga ki te reo kairangi. Nā hoki kei ki ai tōna rohe whakahaere, he prei Maori ke. Kia kitea, kia rongo mai tātou katoa te reo I ngā wāhi katoa, ngā kura, ngā whare, ngā wāhi mahi, I roto I ngā toa o te kāinga nei. No te tatauranga āmotu rua mano te kaumātoru he iwa I ratahi pai heneti o ngā iwi o te raki, Te Reo Māori. Hore kau ke ano kia puta e ngā tatauranga o moho anoa nei, engari e matapai ana e nei, ka piki noatu, tauanama. Ka ora mai te reo. Engari ko te tirohanga o te Maori ki tōna ake ao, tērā tētahi mea ki te ngaro tērā pea e kore ora anō. Ai, marika ngā reo koniahi nei nā ka tō ngā puna kai kōrero, ia e nei nā. He aki I te hunga, ki te puta, ki te rapu I tērā tangi. Mena rā ia he momo tangi to tō iwi, rapua. I nā te reo e whai Māori ai te mana Māori, o e nei tauira, Raniera Harrison.